الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. В том числе Курбани, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Авраам, Ибрахим, он Саиди Дихтарком Бораш ва Барадажуной на Махчиде Мински. призови, они придут, идут тебе, Дома халай муш мура нигадор боша. Амин. пришли и помогут. Барадажу нигох метро. Metro Minsk. Birena Ramazonumda ana ideyim şogirdim. Yakor partoqtum inay Akbar şogiriftir. Nam grupa. Peşaya şogirdiga nadodum raf ma'qul nashid. Bez opad megirim korda guftan. Akbar şo raf ki maslahatı to'g'ri nashi o'z da GCB GCB ra bakala girifti chand so'm bu maosh $135 ta pravara kay girifta budi se moshi girifta gira ana nigah kine I Akbar shu taqdir dora o'z digani nay barodar mora aytime na ina ina Ramazon brachka ای قطعی اوتاش دارم اونجا بود در تیمم بود سویکا دا کار میکنه گفت بعدش تجربه خیلی میشه من گفتم خداوند مهربونه اما خیلی گفتم دا نکی آدم 6 ماه پول روی کاغی نیست через Амурский область اومد مسکو شپاکلوفکا زد اینا خدا شکر ویدیو جدیدن در GCB کار میکنه در گوسینیش کار میکنه تلسکوپ میکنه بابکت دا کار میکنه لبوش دا کار میکنه اینا تولد چنده 2003 21 сола мешаем ина бародарҷону ягон ҷои фанд фребш нест кадом сол гирифтади правара 2022 ина 2024 уже най мардак специалист шид боли хона мерава ҷои корша ба якира доду Акбаршура боши мошалло кас да права экскаваторшик дар кор боша марама Ози ма шумо да видео мебинем чӣ қадр шогирдо экзамен месипоранд. Хай мо ҳамҷа қади шогирдо як ужун кунем гуфтем. Ана ба мо иштиҳои том номерои телефон 8921 98 07 48. WhatsApp кор мекуна. Хай мо ҳамҷа шидем дига Москва овардан. Да област дем Красногор будем инҷа омадем. Ай шумо як комментарий хуб я лайк бимонед, комментарий бинависед, ҳамин просмотр навништа. Инам ягон камбағал мебинам. هم مردکو شدن اکسکاترش شما هم میشه بخی دفعه اولا یکون گفت داره اکبر جون 100% رمضان این رمضان هم از زنگ میزنم میگفتون چیکار میکنم میگو که دچی در شپاکلیوف همون شپاکلیوف یخت نمکن آن شپاکلیوف که خیلی جگم نداره گفتم کار کدام بگیر نکی بگذاره اکسکاتر دا اینا خیلی چی خداوند مهربونه انشالله خداوند میگه که حرکت که من برکت میتونم یگون جوی فند فریب نیست اگر بشینیم بگویم این نمیشه و پردو نمیشه بخدا پناه اولو گفت زیاد نکنه پاگناله